ka so pite ho ki khan te ding iti wang win pathin to gun nei pa nom poi aji chu ama in Jeremiah bung som ni lo ko chang som la khat ki chi te in for I know the plan I have for you, plans to prosper you, not to harm you, to give you a future and a hope. Tia hi ki chi ta pathenin tu chung thil so ai ho piu ai le chi pathen plan chu tu chung thil so ko na hi ki khan thei lo hi chi nam mi te ho hi ki pun khom da ding kal son khom da ding tui banga long de la ilon khom na diu to gon anei hi tunin pathen plan na sa mon i ko yuven pathena ki ngai lovin atumin ikal sungovin pathen plan gel kho lovin atumin peace agreement i bolovin mel ma hoto ikizama lovin ikho uvin ka bit ding ham ka hoi ding ham iti he wangin plan nei pa anom poi aji chu pathenin to gon nei hin hi chi to gon don a kal sungin pathenin ei gelun he ji chun mel ma ho akon nong ibit di povin e hoi di povin I ta iso pi ho lung sit na behile i thapi iso pi nu ke bol ho na put na lo pija se tu nya he nang khuchi ke khuchi ti jing na mi hem hin khui sat ngai na lai ham ki bung khan na pai sa na dinga chu in izat ke hal di inga na lai ham ki lung khat na dinga ipiji achu melman nang khuchi ke khuchi ti ei khan lo ba tha chimi dinga I gonga nangin achi sa hin kho ho chu na pho jinga ipiji achu 97 lai thil su chu tu na sei jing na la chi chu dam na ding ham chi chu khan to na ding ham min ei bon na pu na lo ipiji achu chelai khanga agreement chu tu na he thu pi ta again aji chu any society that still live in the past cannot progress ko hem khan to ding dei lo khang to ti ma cha lo ti mi za no me ti mi gin no me ti vai le ma sang thil so ho tua pho pha nang ka pai thei poi nang ni nong ke nei pai thei poi tu ni na thi ni le ko hem ko na ke sanga pon de dang da ke ka thi ni le nang sanga pon di dang de ten commandment bon chu pathin ama ta na pi Israel mi te dinga hi bon chu tu khanga he lung sit men ta san wanga hu hinga aki khel thia hi le hi chi agreement chu pi je chu tu nai pho jing ke ba ki bung khan nei jing ke khon khang to te ma cha lo te ilung tu mu thong te iti wa hi le achi sa hin kho ho isu me lo ngai iki ngai da mo ngai aji chu pathen ho te hi bi pha sa hoin kai te hi bin bible sim te hi bi na so pi su khil na ngai dam lo wa hi le wa na pathen nang su khil ti ngai dam de he nge so pyong ke nai ke that to the hi among christian khat pathen cha khat quality chu mi ngai nam chu tunin achi sa hin kho ho ke ki ngai dam tin kal sum kho mut pathen plan do hin pathen plan na do wa hele pathenin namo be lo ding tunin ki bung khan na lung thim ki mu da na lung chang tuna I pai lo wa li ti le pai do kal son khom pha he ki lung tu ta hin khomon khom pha ki ngai lut pha ne ki chu pathen cha te hi nai na so pi na nau nu na thi san mina kiu changa kaya lung sit na be hi la bola su sike na so pi na sangam
min lung sit na behela ta sa ki chip na ne ya tu na khuchi ke ke chi nang ke na he ti chu sei na lai de ho jin pathenin ap ma plan he na dawa le amit chang tong kha tham kha ala koi ne ya pathen mit chang khoi ding na ki go agei ma sangin ilung khelo tin ilung tu tan kel song ho mote ti chu pathen cha te hi na jong hin chu ti la pathen to gon joins bol ngai keep away divisive mentality, the feeling of hatred, and embrace oneness. Ti chu pathen lung dai pathenin ei puyo hen lang ilung chang wei khel pi hen lang ilung pudu ei khel pi hen lang so pi hina ki ngai lu na kilung khat na chu ei pui jing ta